Kesorkar Meghalaya haka santarik uno pra arja arpusan kalapun kunno ya kakam ya kanat jaka kabalan ne de kiposnam haka bala IT shispa arpo ikar ke jaka syaka ilaka sajsopen dakabiyo soiru ya ka memorandum of agreement haka jia langgah madan pinshat kurai haka tega ilaka. Kumban syukudau baka jingi kan at hapreng ke ilaka sajsopen bat kesorkar halor ke jinglong trai ya ke jaka kabala sedang nadu kisnam kat kendai spa arpo terter bat kumta latau ya ke komiti kabala yathir benya ya kikana ki nongshong snong bat ke ilaka nadu shwa ke jingyo lajlut kari India bat kumjo hakapor ki British. Haka jia lang laya don lang dau ba prestun tensong usembut menteri rang ba ke jela kumukongsan uba sustenance sortun menteri ketenat CNRD blok ki MLA na so rabat shela katau ba Gavin M. William beruba balajit kupar sendram ki MDC bekentop yo ba Tita Starwal Khan ke Kongres Mary Kharpuri beruba bari kupar sendram ki officer ketenat GAD SDO Sora Civil Subdivision uba D kenta serdar ke ilaka ki riu rang ba bat kiwe pan. Nakal yang ubak prestun tensong haba ajing kran ulaong baka ilaka sajsopen kedai ke Jabieng ke Sora Civil Subdivision namar baro ki office traikam ki don hakani ke ilaka. Lagi pagi ya kemenor. Jom ni sok lisan boleh no. Kesno ilaka sajsopen ilayo jom kebenta no Civil Sora abang ilayo ilaka. Lalu kibajai RT lalu sistem soknya operator. Dan urusan kakak sepak perempuan kami dia pindu apa yang nak kalian ilaka sesopen dekat baka tragedi jauh serkar Meghalaya ini dia pindu dia tahu hikam jaga puta yang mana woi saudara bila yang persiang banyak kerana dia pendai baka serkar kunyuru baka district council apa yang dia jaga pindu kasyap apa ilaka sesopen Ibu dia Islam. Dia kam Islam dulu. Dia yesim dia. Kabala Islam. Liwa kikot di situ, yang mana kuliah. Ribun, bersyukur no sitem kuat. Dia bilang dia boleh dia nanti. Ini suatu akan dikakam di kabala di berkedap. Yang kajinya. Ada yang ayo dia berjinjak. Ada yang ngajar dia katong berjinjam. Bahkan telah jadi akan dia kelemahan. Kalau siapa ini Islam merumpung. Muli akut kemusrora sesokan. Ketok Muhammad. Ya bang ado yang apa syuklai. Kaya bentang langan mi syakah tong. Kumtang sora. Baru orang job. Ada udah itu osin dia lah. Kakam apa pendiam. Kaya kakam siliam. Mingi pak serkar. Mereka berjanji lang. Mana soal ayu. Maka kerja tunggu. Kerja apa dengan play. Slow kalong keberjok. Ini yang gini bintang, lagi pai tak syari jingga, orang apuli ikut Islam, orang dia semua jingga dapat bagi orang asyik orang syuki. Yang mereka dijaga, saya kita dijaga, banyak takut berbuat mereka kerana yang seorang subdivision. Aku lagi nongkrong Islam, tak kisah berbuat, lagi kawin kita Islam, ni kita kaya, jisya berpersarian. Aku buat yang subdivision. Tak kundi uru. Ada uru kapuar bagi nongkreng di siapam. Bagi yo isu kuas notis tak kunta kerja. Dikini ini. Makanya kejele apa yang nak lihat ilaka berserkar. Waktu ini yang boleh keju berjaka. Tiap bulan jadi jingga. Nak lihat nasional. Penjulai sentris konsul. Pakistan melalui. Perempuan kerja Arab. Berkunjung usia serkar jelah. Buat kemulakan pasumat di sana ada pasang tidak ada kapsul tidak pasang kepala ribut ikut no stempor buat lagi nasional dulu haji kipor oleh tidak pasang ia nak muka dua buat serkar nilai pat pergi berokot jadi saya kawan tolong lalu keluar belum dia panggil perhat dia panggil pasang dia kena susu juga no buat serkar jelah. Dia bilang dia berkat dari suatu jumut nak lihat keluar mereka luar. Dia punya kendu yang ada pun Chief Minister berkorat sama Muslim apa luar. Dia kuat dia akan bersama dia jingga jungi akas sesuatu atau keluar. Kaji lam jangi buat tim lukan. Ini nak turun dia punya kendu yang
sa isa Preston Kesam, najilam yung Kongres. Kubyuro, ay kipuar malik, nasa may abutian na may Islam, suka Islam. Ay kinangyalam, jiarap lang, yung Emilia Sora, Emilia sila, laibut ayuan. Emisi, na sila Sora, laibut ini. Makanya kakam, kaya kabuar, kakasarkan sila, pangyarap. Ay, guna, ay nga kena makman, nakalian nila ka sa sopen, matang siya, at kasarkan sila. Dia bilang yung hindi pulay, dia keren, ngayoro, hindi ka pa, hindi kinausaw-saw, nasa sa siyang, mingi. Berliasay, nagkakapa, nagkakato siya silang. Walaupun pa, dia jingin lagi. Apa yang giyang kisam. Siyang siyang siyang. Lagi sosial, lagi giyang kata siyang. Lagi jingin lagi yang. Nampak mana, kuat mana jistan di Jakarta, kinyo. Dan dia, apa kuat macam ni house loan, itu siyang loan. Kapan mortgage sa Jakarta kinyo. Jingin jingin. Yang baik nak personal, jingin jingin. Kisah personal, kisah. Bagi aku pari, bagi nak kami kuat nak kita mulai dari sudut jimut. Ni kuat menjelang dijaki pada, ni kuat memiliki Islam, ni kuat menjadi tua, ni kuat mengenal konstruksi, ni kini jika bikinan. Ni semua cikun, apa yang kita dalam nanti, ni saya presiden Islam, ni rasio kumas, satu lagi komiti Europea, yang kau ingin yang perkat ini kakam, jauh ilaka saya sopan. Pada akhirnya, dia jalan. Bahkan duduk. Apalagi hamai pun kerek bumi. Kau sedang apa urusan? Hantai aku sikit kerek. Layok yang benda ikan duduk. Bagi lesim di karai. Bagi yang berpendam yang dilakam. Serang keliti jom dia susu jemut. Bagi yang kosong, banyak dipilih dia. Bagi serap persetuan. Kumurabak. Akan maha pendiam. Ya kaya milah keren milah kaya. Hak-hak salah korek, jauh urumpang. Jauh siap apa urusan. Hata yang pelau yang normal sedang sespen. Yang sekan sisian, ia siang jalan. Bagi lakar sesapen. Yang pendap lo ini nakam. Batas sisa, ilah pendap. Waktu berkurang. Dan bersuntar sisiu, tolong. Atau menghakar lagi korek. Jauh siap kembali sedang apa urusan. Kemudian bulan-bulan jalan yang sekarang sama lah rai, lah pelat yang dijaga. Menyebut yang lang Islam, aku mahasiswa mereka lah ais kini kasus sopan. Dia bersopan, apa yang tak keram, Yang iyo ini dijaga. Orang Pais kenuksa, orang Pais yang William nakar boleh jadi lah. Apa William nakar? Ibadah macam siang tu, yang kasih medalis orang makasar yang kata. Dia naik puasa sopan. Ibadah macam siang kata, pemha medalis. Dia gaya lah macam kata. Bagaimana dia kiki gosok. Ya bagaimana kau ngomong? Lima hijrah baca dia tipi. Kilo kumi kilo apa? Nampak Islam. Kau apa pulau dia juga? Kesni kebansa kenmau aga jingat linti ke jongki kum kinong song ang ni popi la kasa sopen sof santri Islam ke jingat linti ke jongki kum kinong song jadi bermat ya kijing ki ding kiang ki bobon kijing sokol dot ki bojubot ki blate la kum ya pi ki sof santri Islam ki bladek Lengi sokmen shika deye bahagani kasingi ke komenta lingba ke jinga trelang ke borba nagaliang jong ke sokal jela ke sokal MDA ringkat bat inoilang shnong jong gani ki lakasak sopen bertumju ya pi kum kinong shnong kani kadai ke jingjok ke bakrao nagamenta ke jongki lengi sokmen shika deye panagaliang ke jongki kum ke shnong rayo manau yakni ke jinso kondak ke bujubuar rayo snow hene ya ke jingkren nagaliang jong isoldat jong ilaka nagaliang ke jong i berkumju nagaliang ke komiti rayo menteri snow komiti langba sekonwet ki sangma hajiti Islam ki bladep Banagaliang ke jong u
kumu nong elam ubadan sisya kata ka jing sotu hagabai dei berka jing ut berka jing pensno nagaliang jong kipai ba jong jela sotu ya ka ka shoy nung ka nagaliang jong ki kipai nong shong jong ka ilaka ki ka nu lasnap ya ka jing pensno wa jong ki bolashim kam batang hadin kapto nisni hadin rapdiang ya ka petition dan ini memorandum nagaliang isang pitong ke ilaka layo man form ya kani ka komiti ka pagkerpang kepada kli nagaliang jong sembut menteri rangba isa presiden tensang Sige tiruman makata kajing lain ki jong pi jong kan ilaka kadai sya kajing tresdom jong boro ki badan hangli boro kitung lalet no nakani ka slapartai Berkajing doi jompi dalam fungsional. Kila yoket yuso hakani kesini. Berkait mungkin orang bahakani ka ilaka, maka dia center hari atahan ke jongi. Nor labet uput usam. Ngalawan ong berpenaro. Nawan hangning layo pun ke project hanya diisengi. Kita yo, siswa kat saukurur. Nitong iperkat nilai hangno. Reject boleh bet upur usam. Hakan ilaka jongki. Ilayo, ilanut banyak sakmat bat pan pentray yang ini project. Kapan wan hakan ilaka jongki. Buat yang cuma toy, laka bantakin nong sok selama. Hakan selama. Mental masuk, iya ni. Menteri kamu. Mari kalian juga undai boleh mengisimat Henry kejegat jenis tutu jumut jom hikum kesenong banyak penbet ia akan dicakap. Batat hadu kini kesni kabang iyo banuan menyesaki lang tapi ia kini kesni kabang iyo ban sa jingkan mau pateng la pateng akaba ya ka agreement ke jinge sautu jingmut abdeng ke ilaka bat ke saukar menta ke sengi kalong ke sengi ke basyai bat ke sengi ke bala bat pendap bat ya ki kam ki jam na ke benta ke jing shong shnai na ke benta ke jing kerumen ke ba ki patba jong ibu im ki basa hapo jong ke ilaka sait sopen kidon kajing so tu jingmut kajing pendam kajing surit kajing start kanla bantai ya kalawe ke bapernai na kabenta kani kedong katain kasora ke bangitip Bagadai ka brand for tourism lani kata ka snong ka bakir pangkam ka ba ka porthei barok katip ya ka jing sultanat jong iway pat banwan second gijaka iba itanat ban pilut por hamtam na ka baca ki tourist lani kinong wanjngok ngai kwai perthei ibuan lawan na keleng na kalong na gejela bat naka rui bat naka bat na keleng perthei ibuan sikin gejaka bat to ai ba kini ka nam jong ke jing itu na ka benta ban kring ya kinong wanjngok kai perthei kanlong ka kelteng Bakanam kabansa pateng la pateng bat kabanla ban kentiu na kabeta jonghi baro iwe Ya kada kajaka lasdam ngadung khat praspa arpo we arpo a bat la penskem yaka house nem khat praspa khat kendai spa arpo hakabala IT syaka sorga Hakatu kapur kadang dei katu sorkar hareng kamiyo.
Dikata kadai kecik sedang juga history. Ya ter hadupan wan ka ilaka side shopen. Nami syuk hijerwit hijwa. Kereng asnow umaong isorar meneh. Kajing duai jong tu rambak meneh syabang isdang ya kan gijela. Ki jelong di babah. Dei tang namar utei ubane jerok. Unongbo unong tau. Ubakrau tap. Ula penyad bet ya rendi. Ya kijabing jongi kibriu. Kibalong tangkum ke mesin. Henry kajing penjanai. Ka urlong magdakasli. Ipaida nung sopsnong jong ka nagasnong, jong ka nagailaka. Hadin balayasain niya kinigikot isla. Shispa arpopra ekatam. Kandai kanong kenti jong ka ilaka. Dang kanyas ngi ilang warna sa kaway ka agenda hapo ka kabinet. Kadon ka jeruit hantay hatura. Kabayasiyong kumkani. Kabapoy kumba arspa ikatam. Kay karay joko sorka. Hakatay kasni kabayashim ye karay galong. Ka ownership kan hapi hakasorka tamba yakito ke bapendon ka hakato ke area ihap ban ai daka agreement kamangi om katakan lease agreement bat menta ka proses lasdang gila IT hau DC Jogatura baun penbit pengiang ya kikot Islam ba uway pakaway itu kiberpenun kam ya kanigajaka kabahap habo arspa ika hantay hatura kinhapan siu ya kamingiong kata ka premium siya kasorka. Jika eka bakham kerpang hangi hasay soken kalong kumaong isora mene. Kata kamdon berta bak kani kakot kesla kam yesain hangi hapo say soken. Shispa arpo pra eka i IT bek siya kinong punya jong kailaka. Kam kakung kijing start, bat kakung kajing ibit jong ki. Bat na kermedis ket, bahkan ni kalong kakif na kabenta jong ki kipay ba ng sosno. Jong kaniga ilaka barokowi. Kalani ka Christmas gift, Batlu ka New Year's gift. Lagi hok nyot ki kubalay mala. Uke kubalay jurang maha. Kubalay mala. Kaladi hok. Namar balay, namar bayakan ni kajaka kumbang og yapi. Kamde isu kalisla. Hendrei kadei kahok jong kailaka boroko. Saudar baik akan skem hapok kejelang ke jompi pin ya pendon kamhok ya kene kejaga kabaangar kasay sopen kade kejabing jong kasora civil subdivision borok di office rekam di donang ling kabamot Ijabin borok kita nangli ban pentelun ya karoy kapal
ngangasobon ong pidei ibadon boktap ba pidei kajabi jong kasora civil subdivision lada pi kajabin kialam sakalai isnong itau borok ibadon hapok kanjaka civil subdivision in boy saklau Rela nama pi kajabin kababit kababiak Snowha Yalam di isnong ibadon hapok kani kaput kasam Jong kasora civil subdivision Syaka paradise Syah kajaka badon uplang bajernam Bagi paitba jong kasora civil subdivision Kimbang, kindi, kinbit, kinbiang, nangli sakmak. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya